Sarapan pagi malu. Cicing. Adi bak kita aku bang sarapan pagi. Adi ngajak kurnan pedidi mak kesiap. Emangnya celulu awake. Jak pedidi ngopi. Sedoang apa beli kopi loh? Amandot ngopi, nyedoh pedidi. Ayo apa pipise? Kalau kepekan, ngelantengai gati ke beli dagangan, ajak beli darang nasi. Nih kadang sebelum dagang. Adi beli bu ini dan pipis. Pis dagangan, lento, icang lah. Yen pis rumah tangga, beli lah ane tanggung jawabe. Beli sing lapis loh. Nih, tinggalin dompet beli nih. Sing nguku dan nyai. Murah sing lap pipis. Mimi, 2.000 bisi pipis dompetnya. Tapi pipis bija. Pipis apa tak konang nyai? Menongkos nyongcong sumur jak tante mawar. Aduh. Adi tawangnya lagi mau buruh nyoncong sumur nih. Demang kaban beli. Bang apa tuh sing? Nah lo. Sing dam tiba awaki. Nih lo. Jija ben aku hamuni. Mula amun tuh manongkos. Men short time apa long time? Aduh. Nawang short time long time kurang ragen no. Short time lo. Cuma 5 menit besud. Are dasar kaung karatan. Udah gati payu. Aduh cicing. Galakan ye. Adik ini awak yang lah kurenam. Kenyat benjengat. Hihihihihi. Mek, dia bisa membeli kota. Pipis dogenan. Mengenai tugas menempel ya gurune, langsung videoan. Ingat dang meliang kacang-kacangan mek, ajak lem. Megenap gati mak gegain awake. Onen kepekan. Misi ngai dagangan. Misi ngai darang nasi. Nah memek videoan, yang nempel ku gambare. Tadi guru ben awake. Awak subuh lengah ke kene awake. Ben misi ngajain panak. Sing milu lengah panak awake. Tuh rapana sama urusan. Tuh. Ini orang bapak nih. Udah manting udah besi. Adi ben cai ngapa pantian. Nih dogen konen sud manting bapak. Nah memek unden. Liuk ini bapak orang manting. Saya ngalan kenyal bapak. Oh awake kadang sing kenyal masih. Nih dang dayanin. Mon memek unden dia lebih protes. Pak, dia BBC, ambil kota, tugas. Bapak ngelah pipis 2 seket sebelum memennya ini nyuang mare. Memen cai ini idianmu. Sing bani dia pipis sak memek, galak gati, sada macan. Saya memen pedidi kone takutin. Mana emangnya bapak bani? Bani. Engke takut. Mek, Siap. Cara panak kambing kan cai. Lemak-lemek. Beli. Yang ngetang macam kompore. Hal kalian kepekan. Nah lo. nah lo. Kone bapak bani udah jak memek. Adik kita memek pak om. Kenapa memen cai ini? Sada Donald bebek, kwek. Saya demen gati nyelin anak 2. Tulahnya nan. Main chat bisa. Punya beli kota. Pipis dogen cai cara memen nih. Tuh makan capile tuh. Nih pak. Tahu janin keban pesnya bapak. Nih, bet lange. Nanya besusuk nih. Nah yang ada di sana pak. Nih pak, kompornya pun. Seken deh cai. Kan duduk. Kan kompor pun. Kompor nak melepun pak. Belum gua lagi. Jep.